Adichatz, monsieur Patrice Elidi Kozak. Abes escritch busiti la Languedoc vei desaparegudo. Su otzita periotzita cum lu pudet sauzi sui pas mort, ai pas desaparegut, marengot en pau. Aralo, monsieur Patrice Elidi Kozak, merci de respectar los otzitas, merci de nous enterras pas vius. Perché a cofa mai duet sentens kensajan. De nous extermina, de nous humilia, de nous mesplesa. Masem encaro aici. Restabicets la pertat lus faces, res que lus faces es de vostre de deber. Serencaisi, apres de la cruzado, apres di dragonaio. Serencaisi, acciava la vasalo e con